Ni breaking news, ni amakuru mashya, ni amakuru abaje cyane. Urupfu rwa Lieutenant Colonel Wiringoma mu gitero cya drone i Rubaya. Nshuti bakuzi bacu rero, amakuru akomeye cyane akomeje kugenda cicikana muri aka kanya yaturutse muri Kivu y'Amajyaruguru mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aya makuru aturuka mu masoko atandukanye avuga ko Lieutenant Colonel Wiringoma, umuvugizi wa gisirikare w'ihuriro rya AFC M23, yishwe mu ijoro ryo kuri wa 24 Gashyantare 2026 mu gitero cya drone cyagabwe mu gace ka Rubaya muri territoire ya Masisi. Wiringoma yari mu ntoki mbere yuko tujya neza kubigenda urupfu rwe n'uburyo yapfuye. Wiringoma yari umuvugizi wa gisirikare wa AFC M23, yari umuntu isura ye izwi cyane mu itangazamakuru ku ruhande rwa AFC M23, ndetse akaba ari umuntu wakunze kugaragara asobanura ibikorwa bya gisirikare bya M23, umwe mu bayobozi b'ingenzi mu rwego rwa politike n'igisirikare. Yarijwe rero n'isura by'uyu mutwe uko agaragara mu itangazamakuru no ku nkoranyambaga, byatumaga benshi bamufata nk'umuntu wa mbere uvuga ku bikorwa bya M23 kubera uburyo yari umuntu nyine wagaragaraga cyane ku ruhande rwa AFC M23 kuva iyi ntambara yatangira, by'umwihariko intambara nshyashya kuva Bunagana kugeza mu bice byose bafashe Goma, birukana abacanshuro ndetse n'ibindi bikorwa byose n'ama operation AFC M23 yagiye kora. Urupfu rwe rero niba rwaba rwemejwe burundu, yaba ku ruhande rwa AFC M23 ndetse n'izindi mande zitandukanye, ni igihombo gikomeye kuri uyu mutwe. Byagenze bite rero i Rubaya? Katwerekeza i Rubaya kugira ngo tumenye ngo byari bimeze bite. Amakuru aturuka ahabera igitero avuga ko igitero cyabaye ahagana saa 8:40, hagati ya saa 8:40 na saa 9 z'ijoro. Drones zarashe iki gitero zari za FARDC, zikaba zagabye igitero ku nzu iri mu isambu ya Kasuku i Rubaya. General Makenga nk'uko bikomeje kuvugwa, biravuga ko nawe yaba yakomeretse. Imirambo igera kuri 9 yabonetse mu bisigazwa by'iyo nzu. Rubaya rero ni iki na akaye gaciro ifite muri iyi ntambara? Rubaya si umudugudu usanzwe, ni agace k'ingenzi cyane mu bucukuzi bwa Kolta, ni kimwe mu birombe bicukura amabuye y'agaciro bikomeye cyane muri Masisi, ndetse ukaba kugenzura Rubaya bisobanura kugenzura umutungo wa Kolta ukomeye cyane ku rwego rw'isi, cyane ko hagati ya 15 na 20 bya Kolta isi ikeneye byose bituruka muri Rubaya cyangwa ya produced. M23 rero yafashe aka gace muri Mata 2024 nibwo yigaruriye iyi Rubaya. Niyo mpamvu rero igitutu cya FARDC gikomeje kwiyongera muri aka karere mu minsi ishize. Iki gitero cya drone kigaragaza ko FARDC iri gukoresha uburyo bushya kandi bukomeye bwo kurwanya M23, cyane cyane mu bice by'ubucukuzi. Wazalendo rero bakaba bakomeje kwegera Rubaya. Amakuru kandi aravuga ko Wazalendo bafashe Kasenyi, Shugi na Kinigi, bari gukomeza berekeza Runigi, Rubaya, Kiruri na Kanyaru, bari kwegera umujyi wa Rubaya. Bivuze ko M23 iri mu gitutu gikomeye. Ku ruhande rumwe igabwaho ibitero bya drone, ku rundi ruhande iri gusatirwa n'ingabo zifatanyije na FARDC ku butaka. Uko abaturage bakiri ibi bintu rero, ingaruka zikomeye zatangiye kugaragara ku baturage. Abaturage benshi batangiye guhunga kuva kuri 23 Gashyantare berekeza Ngungu, Bihambwe na Mushaki. Abandi bajya Igoma cyangwa bagahungira muri Kivu y'Amajyepfo. Benshi bahunga nta biribwa cyangwa ibikoresho bafite. Ibi bishobora guteza ikibazo gikomeye cy'ubutabazi n'uburenganzira bwa muntu muri Masisi. Kinshasa rero ikaba igiye kumva ububabare bw'igikorwa yakoze. Ari ubutumwa bukomeje bwatangiye gucicikana ku nkoranyambaga buvuga ko Kinshasa is going to feel this one, giye kubyumva. Bavuga ko M23, ngira ngo murabizi ko iyo bayikojeje agati nako kuyataka cyangwa kuyihombya kuri urwego ni ngokoza agati mu ntozi ihita ikora operation zikomeye cyane. Akaba ariyo mpamvu ari kuvuga aya magambo. Rero aya magambo arerekana ko hashobora kubaho kwihorera cyangwa kongera imbaraga z'intambara. Ikindi kivugwa nuko Kinshasa ikomeje gukoresha drone muri Rubaya no muri aka kanya ubu tuvugana. Rero urupfu rwa Wiringoma nirumuramuka rwemejwe,
ni igihombo gikomeye cya M23 mu rwego rw'itumanaho n'imiyoborere. Bishobora gutuma M23 irushaho kurwana ishaka kwihorera. FARDC ishobora kuba igiye gukomeza gukoresha drones cyane kubera ko yabonye ko ziri guteza igihombo umwanzi ari we AFC M23. Intambara rero ishobora kwinjira mu cyiciro gishya kirimo ikoranabuhanga rikomeye. N'ubwa mbere igikorwa nk'iki kigaragaza ko abayobozi bakuru bashobora kugerwaho n'ibitero bya drone mu buryo butaziguye. Ubwo ndavuga kuri AFC M23 kuko bagiye bagira ibihombo koko by'abayobozi bakuru, ariko amajoro y'ingoma usibye kuba atari na general akaba ari lieutenant colonel, uyu mugabo afatiye runini AFC M23 mu buryo bukomeye cyane. Uyu mugabo ni isura ya AFC M23. Uyu mugabo ni byose, afite byinshi avuze kuri AFC M23. Rero kuba yaraswa ntabwo ari ibintu minenengwe, ari ibintu byoroshye, ni ikintu gikomeye cyane kandi igihombo gikomeye cyane kuri M23 mu ntambara bari kurwana. Ngira ngo usibye uyu majoro w'ingoma, ngira ngo murabyibuka neza ko muri iyi minsi ishize yaba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ahandi mu bihugu bitandukanye twe turi kwibuka Generali Rukunda, Michel Rukunda, makanika, igihombo gikomeye cyane twayize. Nabwo nawe yishwe na drones nk'uko twabibagejejeho. Izi drones zikaba ziri gutera ikibazo gikomeye cyane uruhande rwa AFC M23. Bigaragaza ibintu uburyo bimeze. Bamwe harabona agiye numva amakuru bari kuvuga bati majoro w'ingoma ngo bari bagiye ngo muri cave nyuma yuko bamenye amakuru yuko bagiye kuraswaho na drones, bikageraho Lieutenant Colonel W'ingoma akarambirwa agasohoka hanze akava mu ndake aho bari bihishe, bikaza kurangira izi drones zimugizeho ingaruka zikamurasa. Ingaruka rero ku rwego mpuzamahanga ruba ifite agaciro ku isoko mpuzamahanga rya Kolta. Ibihugu bikurikirana umutungo wa Kivu biri kureba neza ibiri kuba. Intambara ifite isura mpuzamahanga kurusha uko byari bimeze mbere. Uyu mutungo wa Kolta uhungabanye bigira ingaruka ku nganda z'ikoranabuhanga ku isi. Turimo rero gukurikiranira hafi aya makuru yihutirwa nshuti bakunzi bacu. Kugeza ubu nta tangazo riremezwa ryo kwemeza riratangazwa ku mugaragaro rihamya ibi ku mpande zose, ariko niba byemejwe urupfu rwa W'ingoma rushobora guhindura isura y'intambara mu burasirazuba bwa Kongo. Ese M23 irabyitwara mite? Icyo ni ikibazo wakwibaza. Kongera ukibaza uti ese FARDC irakomeza gukoresha drones? Aho ndateka igisubizo cyoroshye. Ikindi kibazo ushobora kwibaza, ese Rubaya irongera guhindura amaboko? Irajya amaboko ya FARDC cyangwa iraguma amaboko ya M23? Nyuma y'igihombo cya W'ingoma ndetse n'abandi bayobozi batandukanye bagiye bahomba uruhande rwa M23, usibye ko n'uruhande rwa leta rwagiye ruhomba. Bamwe mu bayobozi bakomeye cyane barimo n'abajenerali benshi bagiye bicwa, ngira ngo murabazi benshi cyane pe bagiye bicwa. Abo ba Colonel Rugabisha benshi bagiye bapfa. Byose rero ni ibibazo birasubizwa mu masaha ari imbere ndetse n'iminsi iri imbere. Uko amasaha ashira, uko iminsi ishira, nibwo turagenda tubona ese uru rugamba rurerekeza he. Ndabashimiye cyane rero mukomeze mubane nanjye, muri abagaciro.